Саз вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Истагаева Чылышам, хайырлы ақшамлар. Сонен теменлевде ең қатты үшінші басамақ Ахмеджетте ве яқын ерлешкен көйлерде башланды. Бұл басамақта шәрдекі микрорайонларының чоқысында су саба ақшам бір қаш саатқа берілі. Қырма кемиетті суыны бір дәрежеде пайлаштырмаға ниетлене. Вот такая сейчас история течет. Грес қасабасының сакинлері теміз суға шымды сейрек раст келелерде ерлі сакин Влада Деменкова. Мутная, серая, то есть пить ее, конечно, нет. Но один, не знаю, вечер и утро она была темно-коричневая, скользкая и вонючая. Ольга екі баланың анасы шымды оларны ерлі поликлиникаға алып кетті. Вейінді шымдыден артқа қайтмасына түшіне, чүнки су болғанже қатып етіштірмек керек. Пока не знам, вода идет, что попало. Вчера была целый день с плохим напором. Сегодня была утром до 10:30, сейчас ее нету. Шәрінің дігер районлары кебі Грес қасабаны су чапчақларынан темин еттілер. Бұл тап екінші басамақта етілген еді. Қырым акимиеті Грес сакинлерінің меселесі аққында біле ве енді яқын вақытта адамларға ярдым етмеге істей. Но надо альтернативу. Если люди сегодня не могут воспользоваться водой из крана, но физически для приготовления пищи эта вода непригодна, значит вы параллельно с подачей воды в систему организуйте подвоз чистой воды все равно на поселок Грес, так или иначе. Сынырлануларының үшінші басамағы тек Ахмеджетні дейілде Ахмеджет ве Бақчысарай районларыны қаплап алды. Жүмхуриет пайтақтында су ішлетілмесіні екі кереге эксілті болдылар. Целью этих всех действий не было там ухудшения нашей жизни. Цель другая, как можно сократить подъем воды Симферопольского, Партизанского и Янских водохранилищ. Значит, вот на за вчерашние сутки, Сергей Валерьевич, мы подняли с 3 водохранилищ всего 75 тысяч кубов. Не 150, не 160, а 75. Ахмеджетте, Ахмеджет ве Бақчысарай районларында су сынырланған шекілде берілуі августның 24-інде башланды. Бұл ал су анбарлары толғанже девам етежек. Ленуза Борсеитова, Тарас Брезицкий, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун. Қырымда ашылама компаниясы башланды. Иләджілар әнді тәдәвилев профилактик мөсселер арасында пайлаштырылды. Бұл сене ең аздан 60% қырымылар ашылама әттірмеген ниетленелер. Мезунын девамы Ленуза Бурсиитованың левхасында. Татьяна Кудрявцева біріншілер сырасында невбетке тура. ОР ел грипп хасталығындан ашылама яптыра. Замечательно отношусь, не боюсь, естественно, и считаю, что прививаться нужно всем, чтобы повышался иммунитет населения. Ашлама етмектен эвел екім хастаны бақам. Бұндан эвелкі хасталықлар ақында сорай, эвел вакцинация насыл кешкені ақта сорай. Кышының sıcağını ве қан басмыны өлчей. Тек хастаны темелі шекілде баққан ве оның амбулатор картасы огренген сон адамға ашлама алмаға рұқсет берелер. Категорически нельзя лицам, у которых аллергия на белок куриного яйца. Значит, нельзя прививаться лицам острые респираторные заболевания в период подъема температуры. Нельзя прививаться хроникам с хроническими заболеваниями, если идет обострение. В период ремиссии такая прививочка показана всем. Грипп хасталығына қаршы Русия Совигрипп вакцинасы қолланыла. Ашламаны тек бір кере еттірмек мүмкін. Бұл бір елға етем, яғни кележек епит мевсимгеже. Препарат специально скомбинирован на основании статистических данных, скомбинирован на штаммы, которые ожидаются на территории Российской Федерации, в частности в Республике Крым, имеет высокую эффективность и капитально снижает количество заболевших, а также облегчает тяжесть течения, если даже человек заболел. Сентябрь-октябрь ашламалар етілмесі үшін ең келішкен айлардыр. Чүнки грипптен қорчалану хасталық артып башланғажы шекелленіп етіштірмек керек. Ашлама алмақ үшін территориаль поликлиникаға мұражат етмелі. Яныңызда тибби полис ве амбулатор карта олмалы. Ленуза Борсеитова, Вера Мазана Ливапов, Миллет Ичун. Қырымдаки МФЦ мерkezлерде эпіса қызметлер көстерілігі үшін эвелден язылув açıldı. Айны бөле шекілді гражданлар азыр нәтижелеріні әлді еті білелер. Эслі башлы инсанларға есе сады yolunu тапмаға ярдым етежеклер. Çok функциональ мерkezлерінің іші аққынданы Жиейсаева тариф еті. У вас талон R265, нам отказался 17В на сегодня, 7 сентября, время 12:10.
Маты Залки соқағында ерлешкен чоқ функционал мерkezдің администраторы Ольга Чигрина әжеле бақ иле чалышан. Қырым сакинлері эвелден yazылып талонларына ала алар. Мутихатсылар айтқанларына көре яны процедура иле қыныклар олмай. Олса да тек эсли башлы адамларда солер пейда olan. Амма мында да хадимлер вақыт көстермеге, үгретмеге талон алмаға ярдым етелер. У нас на сайте, да, на данный момент сделано все удобно, сделано все для пользователей. У нас есть видеофайлы. Вот, нажимаем «Как записаться». Ниже проходит видеоинструкция пошагово. Расписано, как получить талон. Корчалайжы маска эвелден yazылу факта талон энді чоқ функционал мерkezге тек буларнен кірмеге мүмкін. Мерkezнің хадимлері бұна бақмадан ішінің кейфеті денішмеді дейлер. 36 пенжере açıq, ярдым эркезге көстерілі. Все удобно, все понятно. Проблем никаких. Девочки, если вдруг какие-то проблемы, девочки все объясняют, все помогают. Азыр нәтижелеріне де гражданлар айны более шекілде элде ете білелер, яни эвелден yazылған сон. Также на нашем сайте можно проверить реестр готовых результатов. То есть, если вы подавали, вам неудобно дозвониться на горячую линию, вы не обладаете свободным временем, вы заходите в реестр готовых результатов, здесь выбираете отделение МФЦ, в котором вы подавались. Будет экселевский файл, вы вводите в экселевском файле вот номер вашего дела, и оно вам показывает, есть ваше дело в наличии, поступило в МФЦ, либо нет. Шымды МФЦ мерkezlerinin tek bir meselleri atsızlayı. Çoğusu insanlar talon alalar ve kabulga kelmeylер. МФЦ хадимлері мұражат еділер. Егер сіз евелден талон алған сон келмейжіңізді білсеңіз, бұл талоны лағу етіңіз. Насыл бұны yapmaq кереклігі сайтта көстерілі. Кіресіз өз сайфенізге ве ең тепеде талоны лағу етмек бағлама бар. Онан басасыз ве кереклі видеороликні бақасыз. Ерше аңлашы көстерілі. Бір дақа вақтыңызна алса, бұл талондан әні башқа адамды ішлете білер. Müracaat etkenlerge hatırlatalar mülkiyet hukuklarının resmileştirme boyunca hizmetler vaqtınca gösterilmeyecek. Bu al Goskomregistr idaresi yanı program teminlevge geçmesine bağlı. Hizmet gelecek ayının ortalarında gayrıdan gösterilecek. С 15 сентября мы откроем предварительную запись по услугам Госкомрегистра на сентябрь и на октябрь полностью вплоть до конца месяца. Услуги общие, как мы их называем, вы можете прийти и получить сейчас. Существует предварительная запись, существует живая очередь по общим услугам. Добро пожаловать и забрать результат Госкомрегистра, если вы подавались до сегодняшнего дня. С учетом ваших сроков в вашем листочке, описи документов, которые вы получили, вы тоже можете, придя к нам в МФЦ сейчас. Çok funksional merkezde kaydeteler ki bir kaç merkezden gayrı bu Akmecit'te eki merkez hem de Bahçesaray ve Yalta şehirlerinde eki merkez. Kırım'ın hepsi çok funksional merkezleri evvelki gibi çalışan Matezalki merkezinde kundelik norma bu yarım bin gece adam. Naciye ve Seyit Velilayev millet için. Алушта пляжларында Крым курорт ve туризм везірлігінің хадимлері рейд кечірділер bu sefer sanitar эпидемиология чарелерия ететілігі тешкірілді. Денізді ялдамақ ve күнешті ятмақ хавсызма cevap bizim levhamızda. Ялдав мевсымның қызғын дәвірі. Курорт ve туризм везірлігі пляжлар іші тешкіл етілуіні тешкерелер. 2020 сенесі пляж ратлығының шартларından бірі. Хавсыз месафе риет етілуідір. Бұл пляжда шезлонглар doğru yerleştirilген. Обрабатываем, чтобы все было комфортно, дезинфицировано и никаких бактерий. Стерил ятаклар, информацион стендлери, душ кабиналары. Хавсыз пляж ратлығы için әршей. Демек тешкережелер мемнүнлер. Bu kırmızı sarı urbalardaki adamlar suvda hafsızlıkını teşkerelер. Kurtarıcılar demi şekilde nöbetçilik eteller. Прихожу утром, ставлю спасательные круги. Во время моего рабочего дня, 2 месяца, никаких происшествий не было. Pляж memuriyeti en evvela musafirlerinin sağlığı ve hafsızlığını kaygırarlar. İdare etkilerinin sözlerine göre böyle standarttan dış mevsimge yaxşı etip hazırlandılar. Мы смогли это сделать на высшем уровне, и несмотря на то, что сейчас беспрецедентная загрузка, в таком же тренде, как в туристической отрасли во всей Крыму, я считаю, что мы справляемся очень хорошо. Karşı cevapını çok beklemek gerek değil. Musafirler tarafından tek müsbet sözler. Сервис с каждым годом лучше становится. Это очень приятно. Мы ездим, отдыхаем за границу, есть с чем сравнить. Reydler Ялдав mevsiminin sönecek, geçirilecek. Kırım'ın nefesi plajları teşkirilecek, istisnalar olmayacak. Diana Bekmambetova, Vitaly Golubov, millet için.
Улы Галибенің 75 жылығына бағышланған Федюхины Высоты адлы арби тарихи фестиваль Ақярда 7-ші кере кечірілді. 11 мевзуи мейдан бұтын мемлекеттен юзлерже реконструктор мұсафірлеріні жанланған тарихнен әретті қалдырдылар. Ең миқязлы тарихи фестивальлерден бірі насыл кешкен ақында Гүзел Мамбетова тариф еті. Yok, bu akakı cenkdegil pek oşasa bile. Bu Fedюхины Высоты adlı arbi tarihi festivalde Ahyar Kermeni zaptı tülüvünün rekonstruksiyası. Bu uğrışta Fransızlar mahlibiyetke uğradılar. Ruslan Kermenini korçalap oldular. Проект осуществился, дело столкнулось с мертвой точки. Все хорошо, и мы видим, что результат шикарный. Самые большие сложности для нас – найти нужные материалы для пошива амуниции. Çeşit devirlerge ait 11 mevzui meydan festivalinin musafirlerini ayrette kaldırdılar. Srednevековая Ruсь adlı tarihi meydanda demir sesi işitili. Mında buyuk soba ogende usta çalışa. Onun yardımcısı var. Kadimi devirde akıkı demirci olmak için birkaç yıl devamında ustanen çalışmak gerekirdi. Вся металлообработка, она с самого ее зарождения, это одна из самых основных частей, потому что товарищ кузнец делал инструмент, которым спахивали землю, которым убирали, топоры те же самые, благодаря которым строили жилье. Kadimi Roma muhiti ve antik sanada kureşler bu yanı meydan. Gladiator kureşleri antik meydanının en büyük temaşısıdır. Rus askerleri evvel ezelden nasıl kureşkenlerini görmekten gayrı, mütehassıslarının tarihi görüşüvde öz güçlerini sınamağa mümkün edi. Фестиваль энда 7-ші кере кечірілі. Обалденный город, у нас очень много эмоций. Сюда нас пригласила подруга, и мы прям очень счастливы, что сюда попали. Нам было очень интересно весь день. Здесь нам понравилась кухня организованная. Только что мы танцевали классные танцы веселые, да, Кристина? Тебе понравилось? Наверное... Мне понравилось кузица ауги. Endi çeşit devirlerinin rekonstruksiyaları Kırım sakinlerini yılda birkaç kere kuvandıracak. Mında canlı tarih parkını açtılar. Onun ekspozitsiyası yıl 12 ay çalışacak. Güzel Mambetova, Alim Seydaliyev, Millet için. Kırımda Таврида Арт 2020 festivali yekунленді. O açılğandan berli sentябрның 2-sinde Kapsel Körfezinde 2000'den ziyade yaşlarını topladı. Bu butun memleketten toplanğan medeniyet erbapları ve 5000'ge yakın seyirci. Art klasterde 250'den ziyade tedbir keçirildi. Olar için 10 sana ve küçük meydanlar donatıldı. Ağlarda canlı yayınlar alıp barıldı. Olarına 11 milyon kere baktılar. Tedbir yekунленівінде bizim muhbirlerimiz bulundu. Butun bedenning semerali idmani, coşkun Latin Amerika nağmeleri, tango ve hip-hop elementleri, zumba butun dünya brendi o sağlam yaşayış alıp barmağa istegenlerini ve oyun muzikası ile sportif idmanlarının uğraşkanlarını birleştiriyor. Зумба – это просто вечеринка. Здесь нужно наслаждаться собой, своим телом. Yengil, bol ve oңайтlı bu Сияние любви adlı kolleksiyanın anterleri olar kelinning oңайтlığı için yaratılgan moda gösterileri mında Karadenizning sayılında keçirili. Kızlar sanki uçkan gibi öz obrazlarının zarifligini numayiş eteler. Я это выбрала непосредственно потому, что я сама, когда себе шила платье, я тоже шила себе такого плана. В корсетах не всегда удобно, в больших юбках не всегда комфортно. Либо можно, максимум использовать трансформеры делать. Арт Тавриданың esas yaraşığı uç yelkenli Херсонес adlı qayğı. Dalgalı Karadeniz'de yaxta, fregat ve eski katerler tızıldı. Şimdi küçük kolemli gemiler paradı keçe. Yakınca barmağa ava keder etti. Mında bir jap yer hayali art obyektlerden yaraştırılgan, olarını yaş mimarlar öz ellerinden yarattılar. Butun memleket yaratıcılarının karnaval şousu erkim obrazını özü saylay. Şimdi Art Tavrida festivalinin episi iştirakçileri bu yük kolonnaga tizilip çadır evçikten esas sanaga yol alalar. Olar hem parlak kiyimlerini hem de çeşit türlü istidatlarını numayiş eteler.
Бітмес түкінмес ғайрет, ижат ве драйв дүйғылары киімлерінен оғрашқанлар юру шаққында бойле дейлер. 2 hafta devamında олар 3000-ге яқын костюм азырладылар ве көстерділер. Какие-то частично мы придумывали сами, предлагали, то есть это чисто наш креатив. Какие-то частично попросила сама Таврида с какими-то фирменными деталями фирменного стиля Тавриды, какие-то их дизайны внутренние, придуманные организаторами фестиваля. Амма bunен байрам екунленмей. Таврида арт фестивалінден сон оның мейданында сентябрьнің 12-сінден октябрьнің 10-ына Таврида адлы медениет ве санат эрбапларының форумы кечежек. Ленуза Бурсиитова, Севиля Миметова, Рамазан Аливапов, Миллет Ичун. Қырым футбол бірлігінің 4-ші кубогына наил олғанлар белгіленді. Финал ойында Ахмеджетте кезлерелер ве Крым Теплица тақымлары құрышты. Бұндан evvel қырмызы бияз ойыншыларының мағлубиетлері де матчқа мера қарттырды. Эсабат көрішуге жет Крым Теплица кезлерелеріні 4 ойындан бірінде біле еніп оламады. Ама кубок нәтижесіне бұл ичте тәсір етмеді. Эгер чемпион кезлев тақымы мевсимде эсаз ғалибе енді наил олған олса, Крым Теплица үшін бұл бұйық мақсат еді. Қырмызы биязлы футболчылар премьер-лиганың финиш ойынында тамам кезлевлілеріні ұзақа еберділер. Белки Крым Теплицаға тамам рухи джет ярдым етті. ВО премьер-лиганың ән көчлю тақымы кебе ойнады. Тақымның үстінлігі оның сабық ойыншысы Юрий Максимов тоқтаты. Әсапны финальның номиналь ғалибы Евпатория футбол клубы açты. Аматтамның сонуна же статус КВО еріне қайты. Сонки ноқтаны Лену Рахунов қойды. Спасибо тренерам, они молодцы, очень молодцы, честно скажу. Поздравляю, конечно, всех своих товарищей, молодцы, честно. Көрішінің екінші ярысының орталарында тепличниклер оге чықып олдылар. Олег Колесовның әсас жөкірі Игорь Дудов или урылған топ алдын гол олды. Енді 2 haftaдан сон кезлевлелер суперкубок үшін ерішілаша білежеклер. Будем брать реванш 100%. Назад пути нет, надо. Будем биться за победу 100%. Чемпионатлар арасында тенефюз чоқ девам етмеді. Қырым футбол бірлігінде яқын вақытта кележек мевсімнің тақвымының яшыр етежеклер. Во вторник мы будем проводить жеребьевку и 25-26 планируем начать 6-й следующий чемпионат Крыма, премьер-лиги. Крым кубогы Ахярлылардан Крым Теплицаға кечті. Кечкенсіне денизчилер гвардеятеле ойында ғалибе қазандылар. Сабина Дениева, Тарас Брезицкий, Асан Ибрагимов, Миллет Ичун. Бүгінге бұйы бұсы хаберлер Миллет телеканалында айырылмаңыз, қайырлы ақшамлар.